He Yesu le na leo te loha. Wa ai le ata, le asau mata mata. A whai o le tupu, ni mea ia he whai se tu. A whai o le li ma le whaola, ni mea ia he te tau mai. A whai o le alo le atua so i fua, se a lea. I le naso, na whasa tauroa i Yesu. Ia Maria e totongi ua le tau atoa mawhau na lato tui tui o nao na lato tui tui au ana sala i le sataro. Le ai a se tala. Tu iai ma le satauro le larolangi ti e ngā lava na amo mapau e le ai a sau mea e naona e tu ma e mata ma e amu. A o amo to tasi i e su le larolangi. Lauta mai whamangalo. Lo wami o leanga, lo uwanga leanga i le li, ao le pale tui tui na ofo alo na ao e whapale o ia le pale tui tui, sei whapale o i le pale li. Mātango fie mea na iwha, au le lei mea na iwha. Sea, sasa ia ai awoe, whepo ia ai awoe. Tau oia ia ai ola oe. E uia wale au le lei pela le lei o ia i lau sila ma lau mai moa wale aisa na mātango fie i nei a tātou mana na o ai a te ia. Au mea na ia whai na ia e ola ina ia o saurata. Taimiana ma lele ai le li ma whape ai fo lauta mai o te tuina atu loa nganga i a te oe. Mau pong sale lang. Tole ma fui e ua mawai papa toe tu e nei tunga mau. E uiai na le mātango fie i lau mata. Hao le mea na ia whai mātango fie. Wa ai i le tangata na ia whasa roto i ata. 100% correct. He is Jesus.